Fáilte roimh rais go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, Topic Seacht, Scileanna agus Buanna. Level A1, Topic 7, Skills and Talents. Level A1, Topic Seacht, Rannóg an Fhoghraíocht-o agus ó fada. Foghraíocht. Level A1, Topic 7, Section 1, Pronunciation O and O fada. Pronunciation. Rannóg an Fhoghraíocht-o agus ó fada le múna an difríocht idir O agus ó fada san Fhoghraíocht. And in this section we'll be teaching the difference between pronouncing O and ó fada. O no ó fada. O or ó fada. Éist leis an nga severe. Listen to the voice in the sound file pronouncing the following words. You'll hear the clip twice. Foghraíocht. Éist leis na focail seo leanas. Tá an ó iontu fad. Mo. Do. Tull. Orm. Ocht. Obud. Éist leis na focail eile seo. Tá an ó iontu fad. Cló. Leor. Ceol. Brón. Rómha. Fólam. Fadóg. Óstán. Cócaireacht.
Cad a thugann tú faoi deara faoi uaimniú na litreacha ó agus ó fada? What do you notice about the pronunciation of the letters O and O fada? Sína fada a thugtar an gcomhartha os cionn an O san ocal brón, mar hampla. So the sign above the O in the word brón is called a sína fada. Léiríonn sé sin go bhfuil fuaim níos fuide ag an ngota san ocal. This sign shows us the vowel has a longer sound in this word. Éis de rís agus an uair seo aber na focail I nia an cainteoir. Listen again, and this time say the words after the speaker. Inis, aber na focail seo a leanas I mo dhia. Mo. Do. Tel. Orm. Ocht. Obair. Agus inis na focail seo a leanas. Cló. Leor. Ceol. Brón. Rómha. Fólam. Fadóg. Óstán. Foghraíocht. Beidh an bhfilneog an fhoghraíocht ó agus ó fada uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout, pronunciation of O and O fada for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and notes. An fhoghraíocht-o agus ó fada. Pronunciation of O and O fada. Féach an list de híos. Look at the list below. Tá an litriú céanna ag an dá ocal seachas sína fada an O. So both words have the same spelling except for the sína fada on the O. An bhfuil tú an difríocht idir an O agus an O fada a aithint. Can you tell the difference between the O and the O fada? Léan a focail amach ó sord ag chur béime an bhuaimniú cart. Read the words out loud, focusing on the correct pronunciation. Pause the video while you're working on this. Agus inis na freagraí, and now the answers. O, mo, do, ollan. O fada, O, níos mó, do, or, ollan. And now repeat them again after me. Mo, do, ollan. Níos mó, do, or, ollan. Beidh an bhfilneog an fhoghraíocht ó agus ó fada cén ó uait don gníomhaíocht seo,
So you'll need a handout, pronunciation for O and O Father, which O for this activity. An Fhoghraíocht cén O. Pronunciation, which O. Tá lista focail agat chlé. Lé amach an lista seo ag díriú an bhuaimniú ceart O Father agus O. You have a list of words on the left. Read this list out loud, focusing on the correct pronunciation of O Father and O. Tá lista focail agat dheis, ach tá an Scileanna Fada in asanamh in áiteanna. You have a list of words on the right, but the Scileanna Fada is missing in places. Éis lam ag léamh an list dheis dit, agus cuirfidh tú an Scileanna Fada san áit ceart. Listen to me read the list on the right to you, and you will put the Scileanna Fada in the correct place. Agus seo an lista le léamh agat, and here's the list for you to read. So we have post, a job, bóthar, road, fógra, a notice, doras, a door, ruther, a bicycle, cófra, a cupboard, and solas, a light. Again, post, bóthar, fógra, doras, ruther, cófra, solas. Agus an lista le ceartú agat, and the list for you to correct. Sort, dóibh, róthair, bocht, focail, choláiste, póg. I'll say them one more time. Sort, dóibh, róthair, bocht, focail, choláiste, póg. Agus seo hiad na Fhoghraí. Again, on cead lista, the first list, post, bóthar, fógra, doras, ruther, cófra, solas. Sort, cén sort, what type. Dóibh, for them. Róthair, too cheap or too inexpensive. Bocht, poor. Focail, a word. Choláiste, a college. Póg, to kiss. Agus sin deire le Rannóg an Fhoghraíocht-o nó O Fada, and that's the end of section 1, pronunciation for O and O Fada. Agus le múna again, and we were working or teaching on difríocht either O agus O Fada san Fhoghraíocht, the difference in pronunciation of O and O Fada. And O is O as in mo or da. O Fada is O as in bow, a cow, or póg, to kiss. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tá súilgam gur bhain sibh taitneamh as. I hope
hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.